mbalimbali ambazo tunazungumzia. Mada ya kwanza mliipata jana na haitarudia tena leo, ambayo tulizungumza kwa nini Kristofu hawezi kuwa Muislamu, na nilijieleza ijapokuwa kwamba nilionyesha tu sababu moja pekee yake. Hatukuwa na muda ya kuonyesha sababu ya pili, ya tatu na ya nne sawa vile niliandaa, lakini basi tulipeleka tu ile moja. Na leo tulitangaza kwamba tutazungumza juu ya teme yenye nazungumza, kwa nini Kristofu hawezi kuwa nani? Témoin de Jehova. Kwa nini mimi siwezi kuwa témoin de Jehova? Kwanza ifahamike ya kwamba nina uhuru wa kutangaza kwa nini siwezi kuwa kitu chochote ambacho mimi siko. Ile uhuru tuliona mkonstitution ya nchi yetu. Yaani wakati uko na maarguma zenye zinaweza kutangaza kwa nini hawezi penda kuitwa Baba Jordan, kama uko na maarguma basi tangaza ile maneno. Kama Baba Jordan alumwa naye akuye atangaze kwa nini anaitwa Baba Jordan. Toka na leo ijulikane kwanza kwamba mimi ninataka jifasirie kwa nini siwezi kuwa témoin de Jehova. Wako wengi sana na wengi wanawafuata, lakini mimi hapana. Kwanza ieleweke walitokea wapi na ni akina nani. Kwa historia tu kidogo, ni kwamba katika mwaka wa 1817 na Yesu alishakafika. Ninarudia, katika mwaka wa 1817 na Mwokozi alishakafika kudunia zamani pale Etats-Unis, mweta moya inaitwa Pennsylvania. Asante sana. Pale Amerika Etats-Unis kwenye kunaitwa Pennsylvania, kulitokea mvumo wa vijana ambao walipenda sana kujifunza Biblia, na hawa vijana walikuwa wametengeneza kikundi kenye kinaitwa Groupe d'Etudes Bibliques, au kwa Kiswahili kundi la wanafunzi wa Biblia. Juu kama unataka uanguke na upotee milele na milele, tengeneza kikundi mkanisa na hauna akili ya kiroho. Ni kusema kile kikundi kitaishirilia tu kuwa kanisa au kuwa movement yenye haitakupeleka fasi. Sasa hawa nao wakatengeneza hiki kikundi cha kujifunza Biblia, na wakasema kila mtu mweko mwa hiki kikundi atachange jina, ataitwa sasa étudiant de la Bible. Maana kama uko mu groupe d'études bibliques unaitwa étudiant de la Bible au mwanafunzi wa Biblia. Na hawa walikuwa wamesimamiwa na mwanzilishi wa kile kikundi ambaye ni kijana aliitwa Charles Russell. Charles Russell ndio mwenye alianzaka hii Témoin de Jehova, akaanza kikundi cha kujifunza Biblia. Na kila kijana mwanaingia mwa ile kikundi anaitwa mwanafunzi wa Biblia. Na ilikuwa apre kusikia vibaya neno la Mungu ambalo linasema enendeni, katika Mathayo 28 mstari wa 19, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Halafu hiki kikundi kikaevoliwe na ikafikia mwaka wa 1917
Huyu Russell akakufa, akamwachia mtu mwingine mwanaitwa Franklin, Joseph Franklin, akamwachia ile kikundi. Ule Joseph akasema mimi niko nabii mkubwa na hiki kikundi naomba nilete innovation ndani ya hiki kikundi. Kwanza akajifanya president wa kile kikundi, na ya pili akaanonse waziwazi kama sitafikia 1925 dunia itaishi. Saa 25 itafika tu dunia inaishi. Alafu watu wote wakaanza kumfuatilia vizuri sana. Kwa bahati mbaya 1925 ilishakafika na dunia ingaliki. Selifika mu 1931 wakasema imekuwa deception, tusitiake tena president wa hiki kikundi, tufanye sasa college ya bibi atakuwa naongoza hiki kikundi, kisikuwake tena na president. Na pale walikuwa wameannounce kama mu 1966 ndio dunia tena itaishi. Kwa bahati mbaya mu 1966 dunia haikufanya nini? Haikuishi. Eske msomake Matthieu 24:30 inasema nini? Matthieu 24:36 pale kwa 36 kunasema, niko naongezi habari, lakini habari za kukuja kwa Yesu Kristo na za mwisho wa dunia hakuna ajuake, hakuna mwenye anaweza jua ile siku wala saa, mpaka Yesu anasema na mwana hajua ile siku ila nani? Baba mwenyewe. Anatupa tu shauri kusema tukeshe tu, kwenda kesha tu, paske ile siku ya mwisho inaweza kuwa kesho, parapanda inaweza lia kesho. Na hii ndio ilifanya kwamba hii movement ya Témoins de Jehova haikuwa tena muungano wa wanafunzi, lakini wakaita sasa juu balikuwa wameamini ya kwamba Yesu Kristo atafika na kupigana vita ya Armagedoni, na huyu Yesu Kristo atatawala kwa dunia. Mesa Yesu Kristo hafike na hakutawala na hakupigana vita ya Armagedoni, pakasema hatuko tena wanafunzi wa Yesu. Par conséquent tutengeneze college na tuseme kama tunakuwa wa témoins de Jehova, tuache huyu Yesu anatudecevoir. Na wakati wanafika mu 76 madeception zishakuwa mingi, wakaanza mawazo sasa ya kuanza jenga manyumba, sababu hawatalizi tena nyumba zetu tulijengaka. Hii ni historia kidogo lakini iko nyingi. Ofira mesiri, wale wanafunzi walikuwa wanajifunza Biblia, ndio walikuwa wanaandika mu mabroshire wa kuevangelize, munara wa mlinzi, sijui vitu gani, réveillez-vous et consort. Ilikuwa ni juba partager maandiko kwa watu wengine yenye walisoma mu Biblia, lakini malheureusement mauvaise conception ya neno la Mungu inafanyaka kwamba watu wapotee. Bwana turumie sana. Hii historia kwa ufupi ilinituma mie kwa kuweza kujitetea kwa nini siwezi kuwa Témoin de Jehova. Ilinituma kusoma maandiko matakatifu katika Waefeso sura 2 mstari wa 20. Somaji mwingine alitayarishia Isaya 28:16 na mwingine Mathayo 16:18. Wasomaji mnisaidie. Mimi nitasoma Waefeso sura yake 2 na mstari wa 20. Mwingine atusomee Isaya 28:28-16 na mwingine atusomee Mathayo 16:18. Basi kama mmefuata, mimi ninaanza kusoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tena ni neno la kusikiliza. Unajua mimi ni mwalimu. Ni neno la kusikiliza. Neno la kusikiliza. Asante sana. Waefeso 2:12. Kanisa tunasoma wapi? Waefeso 2:12. Tunasoma wapi? Waefeso 2:12. Sinao wendani ataka leka verse basi mkichwa. Muzamingi zetu tutasema. Waefeso 2 inasema hivi. Tena nini njoo inasema mumejengwa juu
ya msingi wa mitume na manabii, naye Yesu Kristo mwenyewe njo jiwe kubwa la pembeni. Nini ndio amsikie pale mara? Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ye peke njo jiwe kubwa la nini? La pembeni. Unaweza keti mbele wasome lingine. Isaya 28:16. Mwenye amepata some 16 inasema, ndio, kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu anasema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni. Tazama ninaweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi. Hili jiwe liwe msingi. Jiwe liwe msingi. Jiwe lililojaribiwa. Jiwe ambalo lilijaribiwa. Jiwe la pembeni. Jiwe la pembeni lenye thamani. Lenye thamani sana. Msingi ulio imara. Msingi ulio, haleluya, msingi ulio, yeye aaminiye hatafanya haraka. Rudia kale kaneno. Yeye aaminiye hatafanya haraka. Sikuko mwenyewe wanatafutaka kwa verse lakini. Si ndio kale? Rudia kale kaneno. Yeye aaminiye hatafanya haraka. Si mnakatafutaka lakini. Pastor, tia kidole pale. Unataka nisomea Mathayo. Unataka nisomea Mathayo 16. Tulisema Mathayo 16:18. Mais attention, mimi natachokozana. Mnaamini niko evangelist. Siku shi tuliokokaka. Siku shi tuliachaka zambi. Siku shi tuliacha zambi. Le 17 mwezi wa 4 1909. Après kanisa hilo kukataka kunibatiza siku za mingi. Juu ya mavituruturu madega zangu. Sasa nasimamisha wengine hapa, yeye bananda hivi. Sasa nasimamisha wengine, yeye bananda hivi. Sasa tulikuwa 17. Mwaile 17 kila mtu akachagula huduma yenye atafanya. Kukakuwa mmoja mwenye alifanya haraka. Ni kweli tuliamini, lakini kukakuwa mmoja akafanya haraka. Ajamwe miri ya mkula akachonga himuti ya mrefu ya pata. Akaanza sema yeye ndio anakuwa Musa na ile fimbo ndio ya Musa. Akaingia mwa hiki kisima, akakamata kipindi ya siku 10. Polepole mama. Polepole. Akakamata kipindi ya siku 10. Akaambia mama yote ya hii kanisa, mwenye anahitaji baraka, anikute huko. Mimi naona mtanitrai. Muretenire tu neno inasema yeye anayeamini hatafanya, na kila mwalifanyia haraka haiko pamoja na shida. Twende kwa Mathayo basi. Sitawaambia tena ile story. Mimi naona iko sasa kanisa na ikumbuka kushinda vyote. Mathayo 16:18 inasema nini? Neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Nami ninakwambia. Wewe ndiwe Petro. Wewe njo Petro. Na juu ya mwamba huu. Rudilia ile neno. Na juu ya mwamba huu. Hawaseme na juu ya Petro huyu. Na juu ya mwamba huu. Nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu au misingi ya kuzimu haitalishinda. Amen. Bwana wabariki sana. Neno linasema mumejengwa. Siku gani ndio niko nafundisha kwa nini siwezi kuwa branamist kesho? Akatoka neno kama ikaliaka. Na bana katafsiri mwana wa Efeso sura 2 mstari wa 12. Yenye nasema mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo pekee ndio jiwe kuu. Mfungele masikio ni baraba ni matafsiria kaneno. Juu hamkasikia yake mzuri. Mabranamiste wanabataka. Neno linasema hivi, nyie wote kisi muko huko. Kwenye mnajengewa, kwenye nyie wote mnajengewa.
njo kwenye mitume banajengewa, na njo kwenye manabii wote banafanya nini? Banajengewa. Kia lazima tu ni kujua kwamba Yesu Kristo njo jiwe kuu, hapana kushitia pembeni kwa ile msingi. Nani mnasikia? Ile msingi njo nini? Biblia inatuambia ile msingi njo Yesu Kristo. Haleluya. Ile msingi njo nani? Kumbe wale wanasema, unaona manabii nini tu. Biblia inasema mzuri, sisi tumejengwa kwa ule Yesu Kristo mwenye manabii anajengwa hako, mwenye mitume balijengwa hako, na tena mwenye ile msingi mwenye nayo yeye peke na njoo ndio anakuwa jiwe kuu. Mimi ndio hamsikie baba. Ile mmeisikia tutaichambua labda kesho. Lakini sasa kwa nini mimi siwezi kuwa témoin de Jehova? Ni kwa sababu wa témoin de Jehova habajue Mungu. Habajue nani? Mpaka leo hawayaiwaka Mungu ni nani. Sasa watakuwa mudini yenye hayaiwa Mungu. Omwe wengine wanachagula hata lulishiwe. Omwe wengine wanachagula hata lumuti. Waislamu mulisikia vyenyamo walishachagua. Na ndio maana mnaonaka biko banafulama. Mkiingia mmisikiti yote mutakutana kama kwenye wanafulamia. Amen, amen. Acha niwape honisi niwe jana mkukuu. Waislamu abo biko na terme yenye inaitwa kibla. Kibla signifie wakati banafulama vidi. Inafaa waangalie mnaitaka busole. Ilifaa waangalie kubusole bale ba Mungu wao ile nani ile lupango yenyewe kwa ba Mungu wao. Kwenye ile lupango iko yenye inaitwa Al-Kaaba. Ilifaa waangalie kubusole wapi njoo kwenye iko. Sasa kama wanajenga msikiti hapo na ile lupango ya Arabia Saudite huko njoo iko. Ni kusema saa ya kufulama watakuwa nafanya hivi, anafulama wanaelekea huko. Juu ya nini? Ile ndio wanaita kibla, alama ya kuelekea kwenye Mungu wao iko. Ndio jana mimi nikamwambia kama Biblia litusomea jana mu Yohana sura 4 mstari wa 23 aseme waabudu halisi hawataabudu tena kwa hii mlima wala kwa hii wala kwa hii, lakini wataabudu katika roho. Maana njia nini wataabudu katika roho na kweli? Kwa sababu Mungu wetu ni roho, na wale wenye kumwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu tunamjua. Sasa hawa temwe hawana Mungu, na ya pili hawana Yesu Kristo. Kama ukiamini Yesu Kristo njoo pale unaweza enda kwa Mungu. Ndio Biblia inasema. Ukisoma Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu. Mmemwamini Mungu, mniamini na mimi vile vile. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia, mwache niende kuangalia makao. Nitarudi tena, nitawachukua ili mahali nilipo nanyi muwepo vile vile. Mwanafunzi mmoja anamsikiliza, anamwambia pardon, niko na ulizi. Anamwambia ulizi. Ndio anasema papa, kwenye unaenda hatupajui. Na njia tutaijua namuna gani? Yesu anajibia yeye peke, anasema, sasa hauna habari kama mie mloko naona hapa njoo njia na kweli na uzima. Hakuna mwenye anaweza enda aone Mungu kama mimi sikumubeba, kama mimi sikumkamata mkono. Hakuna mwenye anaweza enda kwa Mungu kama sikumkamata mkono, nimumeleke nimwambie hapa njoo kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa njoo kwa Mungu. Niliwaambia siku moja, mwache tu wao wanasema sasa anaweza penda aende Amerika. Kuko mtu anaweza mpakiza mwavyo wanampeleka. Sasa anafika kwa aeroport ya Amerika Vendeze, wanamwambia shuka. Amerika njoo hivi. Shuka, Amerika njoo hii, shuka basi. Shuka basi. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna shangazi, hakuna muyo, hakuna kitu. Hakuna kitu. Hauna na kipande ya nimero ya mtu wa kundi. Sasa unapenda Amerika basheni, wewe Amerika njoo hivi. Mimi nawaza kama kweli uko serie na wewe peke ni kusema mbona nimeona mnirudisha.
Nimeona mnirudisha wapi? Mkongo. Basi Mkongo. Basi ni uongo ni kweli? Sasa wewe mwenye hauna Yesu na uko unatudanganya sio nenda mbinguni, itakuwa ni miracle gani? Miracle gani? Bwana atuhurumie sana. Amen. Sasa mimi nataka nibademontre kama batemwe de Jehova habajui kwanza Mungu, na ya pili habana Yesu Kristo. Oro ule Yesu ndio njia, kweli na nini? Na uzima. Sasa wewe unaenda kwa temwe. Sasa unaenda kwa temwe juu ya nini? Njoo banaendana jifunza muukimia na habauanake. Nilitabambia hivi, omwe mie ni kwe muuaji Mkristo kuliko kuwa mtakatifu temwe. Mimi narudi. Nilibambia hivi, hakuna mtu anaweza endelea kuwa muuaji mu mazingira yenye mko Mungu. Eske jana sisema vile? Hata niko muuaji. Hakuna mtu anaweza kuendelea kuwa muuaji mu mazingira yenye Mungu anaikala. Hawezi endelea. Ndio maana wamoya huko mkanisa anashola anaanguka, lakini hilo ndo mwanamuona na mkali alihuno. Wewe turumie sana. Ile vile tulifanya haiwezekani mu mazingira mwamuko Mungu wakie vipi? Hivi mnawaza mimi nawaambia mkashola. Ninawatangazia tu kwamba ndani ya mazingira kwa kuko Mungu hawezi endelea na vibaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kweli tunafanyia mabaya mpaka wanalizi ningana chini. Lakini tusisahau kama mwa ile mazingira mko nani? Mungu yuko ndani. Haleluya. Sasa hauna Yesu. Temwende Jehova. Nilitaka fasiria usi kama huyu Yehova mwenyewe mwebatemwe anasemaka hauko waki. Nilitaka informe kama huyu Yehova mwenjana tulisoma hauko waki. Msomaji, eske tuvuruge kabisa? Si Matendo ya Mitume sura ile mstari wa 12. Kama isomake? Soma hiyo mzuri basi. Wala hapana wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kumbe kama wewe hauna Yesu Kristo, bakiana ile masharti wayome zenu. Bakiana masharti wayome. En plus de cela, munasema bongo, aseme munajua Jehova na japo hamumjui. Msomaji nisomee. Jana tulipasoma Kutoka sura 3:13. Msomaji wangu. 3:13 Kutoka 13 kitabu ni cha Kutoka 3:13. Neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Inasema Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli, sandafika kubale batoto ya Israeli, na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza, pale wanakuwa maele sana, bataniuliza jina lake nani? Tuambie kwanza jina lake nani? Mungu wa baba zenu, tuambie ule Mungu mwanakia tuelezea juu yake. Tuambie jina lake nani? Niwaambie nini? Tawaambia nini? Mungu akamwambia Musa, ndio, mimi niko. Rudilia kale kaneno. Mimi niko. Rudilia kale kaneno. Mimi niko. Kanisa, rudilia kale kaneno. Rudilia kale kaneno. Ule ndio mwenye aliumbaka mbingu na dunia, vyote vinavyoonekana na vyote visivyo. Jina lake nani? Mimi niko ambaye niko. Ni niko tu. Akasema ni ndivyo utakavyowaambia. Sio vile utambia wana wa Israeli. Mimi niko. Amenituma kwenu. Mimi niko ndio amenituma kwenu. Nani ndio anamtuma?
niko. Nani ndio anamtuma? Mimi niko. Sasa niliwaambia Jean, niko signifie je suis mon français. Niko signifie ayeme mon anglais. Niko signifie mon Kiebrania, niko signifie YWHY, ambayo nyinyi muna derive yake mnasema ni Yawe au mnasema nani? Yehova. Bwana asifiwe sana. Pale ni lugha gani? Yehova ni lugha gani? Ya Kiebrania. Sasa kama kweli Mungu wa kweli jina yake niko, ndio vile anasema, anaambia Musa, mais après un temps ule bwana mkuu anasema, "Jua nini nimeambia Musa jina yangu? Jua nini nimemwambia lakini hivi ni kuniintimidate tu. Ono misizo yake ambia watu jina yangu. Basi nishu." Pale akatosha communique. Mlishaisoma pastor. Basomee ile communique alitosha. Pale akatosha communique. Niko mkutoka. Msomaji, niko mkutoka. Watu wote wasikie ile communique. Kutoka 20 mstari wa 7 inasema nini? 20 mstari wa 7. Usilitaje bure. Sio unapenda kusoma? Sawa. Utasomea mule na wewe. Twende. Usilitaje bure jina la Bwana. Kama mimi naweza ambia utipe jina langu kusudi bakwenda icheza hapo. Acha nitoshe communique. Communique gani? Usilitaje bure jina. Usilitaje bure jina langu la Mungu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Endelea. Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia kila mtu yeyote jina lake mwenye atalitaja jina lake bure. Mwa hii Biblia ya Katoliki inasema nini? Nilileta Kutoka 12 na mstari wa 7. Inasema nini? Usitaje jina la Mungu wako kwa uongo. Sikia Katoliki na wao wametafsiri yao. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako kwa uongo. Kuna namna 4 za kutaja bure jina la Bwana. Wanataka tafsiri. Ndio. Usisomee explication. Soma maandiko. Ndio sema nasema. Mstari wa 7 iko. Mstari wa 7 ndio hiyo. Si wewe uko nasoma matafsiri. Ndio hapa njoo nisomee. Usisome tafsiri. Hapa njoo usome. Inasema nini? Okay. Usitaje jina la Bwana Mungu wako kwa uongo. Usitaje jina la Bwana Mungu wako kwa uongo. Kwa maana hataacha kumwadhibu mwenye kulitaja jina lake kwa uongo. Achia pale pastor. Kanisa tuko pamoja. Bwana mkubwa amesema yeye peke jina lake nani? Kisha anasema tena nini kutangaza pale? Njoo unaona pamoja. Haleluya, mnajua. Jina la Mungu iko mbaya sana, msiko mnaisema. Na jina ya mzuri ni unazunguka kartie mzima uko nataja jina la Bwana Mungu wako kwa bure. Tuliache kwanza vitu. Acha niwa explique. Mnajua a partir ya hii tangazo ya Bwana Mungu ikastope kwanza dunia mzima ikose Biblia maandiko matakatifu muda wa miaka 1600. Mungu anajianonse kwa wanadamu wakakuwa nataka waandike vyenye iko naongea. Lakini sawa naingia msale ya redaction ya kuandika. Sasa anaingia mule. Ora kuandika Biblia ilikuwa naomba pia mtu aende asome sana na malize masomo. Bwana asifiwe sana. Naona mtumishi Malungu iko huko na hata nipinga tu ni mwalimu wa Biblia. Sasa nilitawambia hivi na iko nasikia. Hii Biblia hawezi lamuka tu kisha unaanza traduire Biblia unaanza iandika. Pale unadanganyika. Mbele uandike Biblia inakubidi kwanza uende usome theology. So nenda soma theology
kuko kuru za Hebre, kuko kuru za Grek, kuko kuru za Arame. Zile kuru kiziasimile, njo pale utakamata Biblia ya Kiebrania unaitafsiri lugha ya kwenu. Sasa inasemekana kwamba watu walijaribu tangu mwaka wa kwanza kuandika Biblia. Umoja anamaliza lisansi yake mu theology, na mimi nataandika Biblia sasa niitie mu Kiswahili. Inasemekana ya kwamba alikuwa anaingia tu msale ya redaction, sana fika kwenye ile jina iko anataka andika, anaanguka mule, anakufa. Banakia banamkokota, sasa mtu amekufa nini? Si aliingia huko na anakia andika Biblia. Kesho banasababisha tu mwanadamu kazi yake kusahau. Kesho wanasababisha tena, anaingia mwingine, anaingia naye anaanza mzuri sana, afika kwa ile jina anaanguka, anakufa. Bwana tuhurumie sana. Amsomake Mwezaisha Petre 6 gisi Isaya analala usingizi sana, analala usingizi akalota iko anaona bwana mkubwa. Ono hawezi ona bwana mkubwa na umutaye ukose kukufa. Alishakatoa tangazo zamani. Sio pale Isaya, Mungu wewe, choki tukani mimi naona ole wangu simina. Pale Biblia inasema ni kweli na angelikufaka, lakini Mungu akatuma malaika akakuja na likala ya moto akampitisha wapi? Kukinywa, kusudi lule lukinywa lusukuliwe make matoshe na uchafu yote. Jua ungepasa kutaja jina na Bwana mkubwa kwa Mungu. Sasa mwaka inaanza ya kwanza, ya pili mpaka 1600 na watu wanakufaka na hatuyapataka Biblia. Siku moja kukakuwa mwandishi teolojia mwenye anasoma teolojia, lakini Petro alikuwa pia na Roho Mtakatifu. Juu teolojia nazo yatu angusha shida. Bwana aturumie sana. Na Bwana shukuru Mungu juu mimi nilimaliza teolojia na niko Mkristo. Na siyaombea watakuwa evangelist. Na nikafanya miaka 12 na nilimaliza teolojia, na mimi nafundishaka muma universite teolojike, muma centre, muma INEP. Mimi nafundishaka na niko tu Mkristo. Meba mingi akishamaliza tu masomo. Sasa nyama hila anaendelea kufanya nini pale kukua devera wakati eska huyo mimi najua kabisa. Hapana. Ni neema sana mtu amaliza teolojia na iko na Saint Esprit na iko na Roho Mtakatifu, ile inamsaidia na inakuwa teolojia kufalia kanisa. Bwana asifiwe sana. Adishaona gisi teolojia ni ya kufalia kanisa. Hatukani ya kufalia kanisa. Paske nimefanya plus de 20 ans na hawayaniombea kwa kitu na niko tu mkanisa. Kuko wengine akimaliza teolojia na wazia sasa yeye hata nipate na chakuni. Petro amemaliza teolojia. Boni nani anakuambia kama kumaliza teolojia doke wewe uko exempté na chakuni. Kwa vitu inanichekesha. Bo, tuache hivi. Tuko msoro. Ule bwana yeye akafunuliwa akasema, na mimi naingia msale kuandika Biblia, lakini nimeona kama hapa watu wanakufiaka huko. Sawa nafikaka kwenye hii jina inasemekana, njoo banazoeaka kufa. Acha nieseyeli ya kufanya kwanza. Mie kila kwenye ndaona hii jina. Kwa mimi naona hii jina gani ile? Niko. Mkiebrania ni nini? Yehova au Yahweh. Mie kila kwendaona hii jina. Ewa, nitashanje. Nikiona kwa hii jina iko, ndakuwa natia Bwana kwa herufi kuu. Au mimi natia Mungu. Tutaka nilimwambia kama mimi mwenye aliniumbaka jina yake haiko Mungu. Na nyinyi tena mlisikia vile? Na nyinyi tena mlisikia vile? Mie mwenye aliumbaka jina yake haiko nani? Jina yake ni nani? Très bien. Sasa ule bwana akasema nitaeseye. Nitatafsiri Biblia lakini kwendaona kuko niko. Nitatosha. Mimi natia Mungu. Au kama sitie Mungu mimi natia nini? Nione vitakuwa. Mimi nabalapia.
salimbiaka akakamata ile consigne mara moja akaandika Biblia na Biblia kaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mnaweza wazia sasa niko na badanganya. Vinaandikiwa na Biblia, mimi Biblia yangu tu. Basomeni. Mikrofoni kwa. Huko tu nyingine kwa basomeni. Hatutawaambia chapitre, hatutawaambia na verset, baende bajitafutie wao wenyewe. Lakini mwa Biblia yangu nisomea hapa. Mwa Biblia yangu nisomee hapa. Biko mu Biblia. Yenye mimi naeleza hapa. Ale, kanisa msikilize. Tunza nukta. Rudilia. Tunza signifie quoi? Mon français. Chunga vizuri. Garder. Tena nini? Conserver. Au tena protéger. Au tena sauver. Mungu awabariki sana. Ale, soma tusikie. Katika kitabu hiki tunza nukta. Katika kitabu hiki. Kitabu gani kile? Biblia. Tunza katika kitabu hiki. Neno hili Bwana au Mungu. Rudia tena. Nini leo utatunza? Mbiblia mko mnatunza nini? Bwana au nini? Twende. Tunza nukta. Katika kitabu hiki. Neno hili Bwana au Mungu lionekanapo kuandikwa hivi kwa herufi kubwa mu Biblia, ni kuonesha hilo jina. Mie ninamaanisha hilo jina lililo takatifu sana la Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na dunia, yaani Yehova. Yaani nini? Yehova. Kumbe mu Biblia kila kwa tutakuwa tunaona wanaandika Bwana au nini? Mungu. Manake nani mweko pale? Yehova. Manake nani mweko pale? Yehova. 20 walilolitumia Wayahudi kwa lugha ya Kiebrania. Kumbe Biblia iko nawaambia haiko walilolitumia Wayahudi kwa lugha nini? Ya Kiebrania. Umemaliza. Mimi nawaza mnasikia pia. Mwa Biblia yetu kila mtu tutakuwa tunaona wanaandika Bwana au Mungu. Kama inaanza tu na herufi kubwa, maana yake wanatasema juu ya nani? Bwana mkubwa. Memie sikubitia juu, mimi naweza kufa. John katia tu vile. Kanisa tuko pamoja. Sasa kama yeye wanasema hapa hivi ni kweli, mwenye ataanza nisomea, mimi namruhusu kila mwenye ataanza ona ile Bwana au Mungu aanze nitilia nini? Aanze nitilia Yehova. Sasa tusome kwanza Isaya 9:6 inasema nini? Isaya 9:6 inasema nini? Mwenye atakamata mbiombia tusomee. Isaya 9:6 inasema nini? 9:6 Ndiyo. Inasema hivi. Ndiyo. Maana kwa ajili na wewe tayarisha basi, tayarisha na wewe hata mwa ile Biblia ya Wakatoliki. Tayarisha Isaya 26 mstari wa 21. Verse 21. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Attention, sikunase mnani mtego. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Mnasikia nani ndio biko natasema? Nani ndio biko natasema juu yake? Si Yesu Kristo, si ndio? Mtoto mwanaume kwanza ni nani? 20. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Uweza wa kifalme utakuwa begani mwa ule mtoto. Naye ataitwa jina lake. Mshauri wa ajabu. Yehova mwenye nguvu. Baba wa milele. Yehova wa milele. Yehova mwenye nguvu. Tena Yehova wa nini? Wa milele. Ulitale pesa. Mfalme wa amani. Mfalme wa nini? Sasa
Kusudi usireverse tukamatie Matthieu chapitre 1 verset 23. Matthieu, mnajua ile andiko sana. 1:23. 23 inasema. Inasema nini? Tazama bikira atachukua mimba. Tazama bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Naye atazaa mwana. Nao watamwita jina lake Emmanuel. Nao watamwita jina lake yaani Yehova pamoja. Yaani Yehova anajideside kuishi pamoja nasi. Verses 21 Isaya inasema nini? Isaya verses 21. Hapa ni banaandika Yesaya. 26:11. Kwa maana Bwana ataondoka. Soma tu vile basikie kwanza. Kwa maana Bwana ataondoka. Kwa maana Bwana ataondoka makaoni pake. Ataondoka kutoka makaoni pake ili kuadhibu wakaaji wote wa dunia. Atafika hapa tu kuadhibu wakaaji wote wa dunia. Ingelikuwa sisi tuko msomo ya mafundisho, tungelimwambia atie kidole pale na kisha tunaenda kusoma Jean chapitre 3 na verset 6 yenye nasema aaminie mwana hana adhabu. Lakini asiamini mwana anaikalia nini? Kaza. Twende, merci beaucoup. Kwa maana Bwana ataondoka makaoni pake. Bwana ataondoka makaoni pake. Kama huko uko temwe, ututayarishie jibu, utuambie huyu Bwana mwenye anaondoka makaoni pake amekuja kudunia kuadhibu wakazi wa dunia, utuambie nyinyi mnamuitaka nani? Ili kuadhibu wakaaji wote wa dunia. Sababu ya maovu yao. Ndiyo. Nao udongo utapika damu iliyokunywa, wala haitafunika tena wachinjwa wake. Amen. Kiswahili kwa hatari. Ingine Swahili nasema hivi: kwa maana tazama Bwana anakuja kutoka mahali pake kuadhibu wakao duniani kwa ajili ya uovu wao, lakini ataruhusu dunia imwange damu yake, kwa sababu haitawaadhibu tena watu wake waliouawa. Sasa nauliza hivi, ule Bwana mwenye anatoka mahali pake amekuja hapa kwa dunia, ameruhusu amwange damu yake kusudi aweze basiweze tena kutesa watu wake waliouawa. Huyu Bwana batemwende Jehova banamuitaka nani? Batemwende Jehova banamuitaka nani? Bwana tuhurumie sana. Bwana tuhurumie sana. Nilitawaambia hivi, siwezi kwa temweju habajue Mungu na habana Yesu. Amen. Amen. Mimi niko hapa niko nataka kuambia kama ule Yesu Kristo mwe habajue. Njoo Yehova. Njoo Yehova, njoo yenye mimi niko nataka tu niwaambia hapa kama yeye njoo Yehova. Wenda angalia batemwe nini njoo wanamusema hapo. Kitabu yao hii. Tuwasomee mwayo kitabu yao. Sikia kwa mimi na wachukili yako. Soma mimi wanaandika mwa kitabu yao. Toa mikrofoni. Msomaji mwingine unitafsirie kitabu ya Wakolosai sura 1. Sana maliza tu naota soma Wakolosai sura 1. Sura 1 Wakolosai mstari wa 16 na 17. Pastor unitayarishie ile. Nisomee mimi wanaandika pale. Ngasoma utasoma ndio soma hii mpaka pale 19 nukta. Musikie sasa. Mungu Baba ni mtu mmoja. Mungu Baba ni mtu mmoja. Mkubwa zaidi katika ulimwengu mzima. Hapa ndio nataka. Ulikuwa nasoma hivi. Soma sasa bana. Mungu si watu watatu. Mungu haiko watu watatu. Shuka pale chini. Mwana aliumbwa. Rudilia tena usikie mafundisho ya batemwe. Mungu si watu watatu. Mungu si watu watatu. Mwana aliumbwa. Yesu Kristo alimuumbaka. Mungu alikuwa peke yake. Rudilia tena basikie mzuri mafundisho ya batemwe. Mwana aliumbwa. Mungu Yesu Kristo alifanyaka nini? Siku gani sasa? Usiendelee kusoma vya mingi mwa hii. Tusomee kule. Tusomee kule. Wakolosai
sura 1 mstari wa 16 na 17 inasema nini? Inasema hivi. Inasema kwa kuwa katika yeye, katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi zozote zile au mamlaka yoyote, vitu vyote viliumbwa kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya! Hawa mashanzi wanasema Yesu aliumbwa siku gani? Na wanaleta hii verse, kiumbe cha kwanza cha waume, mzaliwa wa kwanza. Bwana turumie sana. Mimi kuko sami na baitaka, kuko sami na itaba temwe. Mimi nawaambia hivi. Sinyie hamuyue Yehova wenu na hamujue na Yesu Kristo. Sinyie, mimi nawaambia twende pole na nyinyi. Ndio vile mimi nawaambia twende pole. Mimi nawaambia musome mu kitabu cha Kutoka sura 17. Hatutaisoma, ndawafasiria. Ile Kutoka 17 inasema ya kwamba wakati Mungu anatosha wana wa Israeli Misri, alisafiri pamoja na wao, lakini kwa sababu alikuwa hayavala mwili, alikuwa anatembea pamoja nao. Saba nafika sawa hapa, banatandika banatalala, lulijiwe lumoyo wakabambi lunalala katikati yao. Saa yenyewe watatokaka pale wanaenda tena. Saba nafika kabare, lule lulijiwe tena luko katikati yao. Saba natoka kabare wanaenda siyuwe kama ni wapi, lule lulijiwe luko katikati yao. Siku moja hawarushue na hawaruone. Siku moja wanapata kiu ya ajabu mjangwa. Wanaambia Musa, tunataka kufa na kiu, ungetuacha hata Misri. Bakasema tujiorganize tumupike Musa akakimbilia kumulima. Sana kimbilia kumulima, anaenda omba Mungu Baba amsaidia mupatie maji watu yake wakunywe. Mungu anamwambia wewe, toa baba. Nani alikwambia kama mimi ndio naokoaka watu na kiu? Nani alikwambia kama mie Mungu Baba ndio naokoaka watu na kiu? Sasa ndafanya nini? Sibatanio waende kule mkutano, wende waambie waangalie katikati yao kuko lulishiwe lwakabambi lweluko pale, bakamate lule lulishiwe bapige. Wewe ukamate lule lulishiwe upige tu kale kafimbo ka bwana mkubwa aka kamunani, upige tu kale kafimbo mara moja, lule lulishiwe lutatosha maji na mutakunywa mutashiba. Lule lulishiwe jina yake nani? Mwamba. Lule lulishiwe jina yake nini? Mwamba. Sina nyinyi mnajua vile? Sina nyinyi mnajua vile? Mwalimu tusomee. Lule lulishiwe, lule lulipanaka maji ya kunywa. Korinto wa kwanza sura 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Neno la Mungu linasema nini? 10 mstari wa kwanza hadi 4. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu, sipendi mkose kujua ya kuwa baba zetu, ya kwamba babu zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote waliongozwa chini ya wingu Roho Mtakatifu wakati walitoka Misri. Wote wakapita katikati ya bahari, wote walitraverse katikati ya bahari, wote wakabatizwa, na wote walibatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Twende. Wote wakala chakula kile, wote wakakula ile chakula mana ya kiroho, wote wakanywa, wote wakakunywa kinywaji kile kile kutoka cha roho. Kwa maana pale twende polepole. Kwa maana walikunywa maji mwamba kutoka ule mwamba wa roho ambao ulikuwa na wafuata kila fasi. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Haleluya. Na mwamba ule alikuwa nani? Mwamba ule alikuwa nani? Kristo Yesu. Haleluya. Ona,
Bangapi wanaitika kama Yesu Kristo anakuwa na jina lingine, jina lake ni mwamba? Tia mkono yule. Unaitika kama Yesu ni mwamba? Ukumbi utakuwa mshenzi ukikuwa temwe msiku zinakuja. Twende ku Isaya 26 mstari wa 4. Kwanza ningetaka maraba usome mkitabu ya Batemwe. Maraba soma mu ya Batemwe. Na soma maraba pale. Isaya kwenye anakuwa tu. Isaya 26 tunaenda maraba kukata. Lakini pia mu Biblia zetu ni kawaida tu. Hata mwa hii yetu tutatusomea hapa. Niliwaambia kwa kuokoka inafaa kuamini nani? Si Yesu Kristo. Hakuna mwingine wa kuamini. Hale 20. 26:4 inasema hivi. Hii ni Biblia yao maraba. Inasema nini? Mtegemeeni Yehova. Mtegemeeni Yehova kwa nyakati zote. Kwa nyakati zote. Kwa maana kati ya maana katika Yehova 26:4 kwa maana katika Yehova kuna mwamba. Atawavuruge vile tutababana tu. Atawavuruge vile mwa kitabu yao. Anza tena. Kuna mwamba wa mpaka nyakati zisizo na kipimo. Mimi nabaitika. Msomo mwingine Biblia msikie yenye nasema. Mimi nabaitika. Sawa ya Wakristo na Mungu. 26:4 inasema nini? Mtumainie Bwana siku zote. Mtumainie Bwana siku zote. Maana Bwana Yehova. Kwa maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Rudilia ile neno. Mtumainie Bwana siku zote. Muamini Bwana siku zote. Maana Bwana Yehova. Kwa maana Bwana Yehova ni mwamba. Ni mwamba wa nini? Wa milele. Na wauliza, mnaitika kama Yesu ndio mwamba? Pale wanasema tena jina lake ni nani? Sasa msikie wanavuruga mwele kitabu yao. Wanavuruga. Bwana tuhurumie sana. Banasema Bwana Yehova ni mwamba. Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Mimi naenda kumaliza yangu niko natabambia hivi. Yesu Kristo tumesikia waziwazi kama yeye njoo Yehova. Ni bongo ni kweli? Yeye njoo Yehova. Munajua shida ni kwamba wakati tu anafika kuvaa mwili. Nataka mtu atusomee wa Filipi 2:5 au mimi pekee nisome. Wa Filipi 2:5 hadi 8. Kuna mtu ameipata, tusomee haraka. Soma. Wa Filipi 2:5. 2:5. Iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Endelee 6. Ndio. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya lequel existant en forme de Dieu, na yeye hakuna kuwa sawa na Mungu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal Dieu, kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa. Mais il s'est dépouillé. Ninawaambia Yesu Kristo haiko mtu, lakini alijifanya mtu. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatua namna ya mtumwa. Akakamata namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Akakamata mfano wa nani? Nani aliwaambia kama Yesu Kristo ni mwanadamu? Yesu Kristo ni mwanadamu lakini kwa mfano. Kwa mfano. Yesu Kristo ni mwanadamu lakini kwa mfano. Yesu Kristo ni mwanadamu lakini kwa mfano. Haiko mtu. Acha pale, ataendelea kunyuma. Siku moja
Historia ambayo mimi naipendaka sana na mimi naheshimiaka na hamuyawezaka kuikomprendre. Yesu sasa alikamata mwili, watu wakaanza kumkamatia kisi wanataka. Basi mtu anaweza kuwa Mungu kisha atembee na miguu, mtu anaweza kuwa Mungu kisha akule, mtu anaweza kuwa Mungu kisha akunywe, mtu anatoa akaanza kumutia munjisi zote wanataka. Na yeye seko naongea na wanadamu hapa chini ya jua, akiona wanakuwa très méchant, anasema mimi niko mtoto wa Daudi. Wanasema basi hivi, anasema niko mtoto wa Daudi. Oro Daudi ni mtu mwetu tunaheshimia huko, mbona tumwache kwanza, tusimuue. Wakati mwingine akifika kwenda, no, mimi niko mtoto wa Yusufu. Mtoto wa Yusufu sawa. Saa nyingine anasema mimi ni mwana wa Mungu. Sana nasikia wanatoka. Uliona Mungu wangu? Basi mimi siko mwana wa Mungu, lakini niko mwana wa Abrahamu. Vile Yesu alikuwa anaishi. Mimi kuko wakati pia alikuwa anasikia kisirani. Sasa nasikia kisirani anasema kama mtaua au hamtaua, mimi nataka waonyesha verite. Yenye tutasoma ukitabu cha Yohana sura 8 mstari wa 13 ni historia mrefu, lakini acha nisome. Basi Yesu akawaambia Wayuda wale waliomwamini, wenye walikuwa wanamwamini, kama mkikaa katika neno langu, ninyi ni wanafunzi wangu kweli, nanyi mtajua kweli, na kweli itawaweka ninyi huru. Hakuna kitu kizuri sawa kujua kweli ya neno la Mungu. Mtu akijua kweli ya neno la Mungu, ile namuweka huru. Mwenye anajua kweli ya neno la Mungu hawezi pigana na nyama hili hapa kusudi ya kweli zero. Kama mimi najua kweli ya neno la Mungu, nampiganisha nini? Na mimi na kama Mungu anamtia pale, mimi akifanya ile kidogo anamuua. Sasa namuua, vite na kuwa. Mungu yeye nayo vite napasha tu kuua. Kisha mwisho anachagua mwenye anataka. Wewe ndio utaingia pale. Leo ndio tunaanza acha tufanye vita. Hapana, haina maana. Siwezi fanya vita na yeye, siwezi kufanya vita na nani kama ninajua kweli ya neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu lenye banatuma Samuel. Wewe ndio angalia mligongo saba bienye mwanaume fulani alizaa. Unichagulia moyo. Vile vigogo saba vyote vikaachiliwa. Wakaenda angalia kaberse moya buribure. Kaberse moya buribure. Na yeye Samuel iko naangalia tukao ukikuwa lumwani vitu vinaweza kuwa mzuri. Ndio vile na nyinyi mnaenda na tukao ukikuwa referata kwetu vitu vitakuwa mzuri. Hapana. Ukijua kweli inaweza kuweka kweli yenye nasema kwamba Mungu anaweza kujinulia hata katika tuache kule. Mimi siko kule. Mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi ni uzao wa Abrahamu, wala hatujakuwa katika utumwa wa mtu wakati wowote. Namna gani unasema mtakuwa huru? Yesu akamwambia, kweli ninawaambia ninyi, kila mtu anayefanya dhambi ni mtumwa wa dhambi, na mtumwa wa dhambi hakai ndani ya nyumba siku zote, lakini mwana anakaa siku zote. Pale nataka banose kama yeye ni mwana. Kama mwana basi anawaweka ninyi huru, mtakuwa huru kweli. Ninajua ya kama ninyi ni wa uzao wa Abrahamu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu ya neno langu. Sababu neno langu halina nafasi ndani yenu. Ninasema kila mwanauanaka nikusema neno la Mungu halina nafasi ndani yake. Ukiua mwenzako neno haliko. Ukipigana na mwenzako neno haliko. Jana nilikuwa napandia hapa. Mimi nafika tu hapa kwao pisho. Mimi naona kabisa walevi wanafunga njia. Ilevi mwa ya mkono yapata hapa. Nikanifungia njia sasa sitapita. Nikanifungia njia. Niko naipiga kumgongo, nisaidie na njia. Na niko inakuuma. Nikakumbuka. Mwisho nikakosa mimi na tasi. Wewe mimi wasukuma wewe. Sasa ndio wenzangu muulize kama anakia hagera. Haragira kayacha na wewe ndio vitabu. Nikakumbuka kisi zamani ukinisalimia tu tunaanza pigana. Okanda musakone banarangire komba. Disetere inakuwa zamani disetere nilikuwa najiandaa kwenda kupigana kila fasi. Ngogendi zimba ukunyaka kila kitu. Sasa wa mkono yapata. Yoko ndo wamfungireje. Undake.
Mwache tu Yesu basi aturegeze regeze. Ingekuwa zamani eko mbali yaragirao kumba yake na mimi na hivi bake vitu vinaharibika. Nileka nishura na bashamuka kada wira hele genza mugushi sio kuinda kwa arachifa lala chini na chika pacha kama zambi kwa mubaya sana. Haleluya. Atuka kweli na wekaka huru. Mimi nasema ile maneno na visi eneo wake hata nirukia kwa sababu ukiwa na neno wakajibu wakamwambia, Abrahamu ni baba yetu. Yesu akamwambia, kama mungekuwa watoto wa Abrahamu mungefanya kazi za Abrahamu, lakini sasa mnatafuta kuniua, mtu ambaye anawaambia ninyi kweli niliyosikia kwa Mungu. Abrahamu hakufanya hivi, ninyi mnafanya kazi za baba yenu. Wakamwambia, sisi hatukuzaliwa katika uzimu, tuna baba mmoja ndiye Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mungenipenda, kwa sababu nilitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikukuja na roho yangu, lakini yeye aliyenituma. Maneno gani hamwezi kufahamu usemi wangu? Ni kwa sababu hamwezi kusikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Shetani, na tamaa za baba yenu mnataka kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, na hakukaa katika kweli, kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Wakati anaposema uongo, anasema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba ya waongo wote. Nami kwa sababu nasema kweli, hamuniamini. Nani katikati yenu anayenishtaki juu ya dhambi? Kama nikisema kweli, maneno gani hamuniamini? Yeye aliye wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. Basi ninyi hamsikii, kwa sababu ninyi si wa Mungu. Basi Wayuda walimjibu wakamwambia, hatusemi vizuri ya kama wewe mtu wa Samaria uko na mapepo? Yesu akajibu, sina pepo. Pale ameona wametomboka, pale anatajishusha, msikie langaje sasa. Yesu akajibu, sina pepo, lakini ninaheshimu baba yangu, nanyi hamuheshimu. Nami sitafuti utukufu wangu mwenyewe, yuko mmoja anayetafuta na kuhukumu. Kweli kweli ninawaambia ninyi, kama mtu akishika neno langu, usikie tena vyenye anaanza, kama mtu akishika neno langu hataona kufa hata milele. Baada ya kusikia Kenya na banose, halafu Wayuda wakamwambia, sasa tunaona bien ya kuwa wewe uko na mapepo. Baba yetu Abrahamu alishaka kufa na manabii walishaka kufa, na wewe unasema kama mtu akishika neno lako hataona kufa hata milele. Wewe ni mkubwa kushinda baba yetu Abrahamu, na alishaka kufa na manabii nao walishaka kufa. Unajifanya wewe mwenyewe kuwa nani? Yesu akajibu, kama nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Kuna baba yangu anayenitukuza, nanyi mnasema ya kama yeye ndiye Mungu wenu. Nanyi hamkumjua, lakini mimi ninamjua. Kama nikisema simjui, nitakuwa msema uongo kama ninyi, lakini ninamjua na ninashika neno lake. Vitu vinataribika sasa. Sengansisi nasema hivi, baba yenu Abrahamu alifurahi kuona siku yangu, akaiona na akafurahi sana. Jana niliwasomea hapa Mwanzo sura 12. Aseme Yehova akamwambia Abrahamu, toka katika nyumba ya baba yako, katika jamaa yako, na ukuje mpaka nchi nitakayokuonyesha. Kule nitatukuza jina lako, nitakubariki na nitakufanya uwe baraka. Si ndio vile tulisema? Hapa Yesu sasa anaanza anaosema Yuda kama baba yenu Abrahamu alikuwa naomba kila siku moja aonake Mungu wa kweli. Sasa yeye alisikia tu sauti yangu inamwita, akafurahi sana. Aseme halafu Wayuda wakamwambia, Peti, wewe hujafika bado miaka 15
Abrahamu wapi? Nakupeti au yafanya bado miaka 15 tuko na kuona. Ulionaka Abrahamu wapi? Yesu akasema, mimi naona hapa biko saba temwe. Inafaa niwaambie sasa verite yote. Mstari wa 58. Mimi singependa bitu nisome hapa. Ungesaidia usome. 58. Inasema ni Yesu akawaambia, amini amini, kweli kweli ninawaambia, nawaambia, kweli kweli ninawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, alikuwa bado hajazaliwa, mimi niko. Rudilia ile neno. Rudilia ile neno. Yeye Ibrahimu asijakuwako, baba yenu Abrahamu na hayayua hata kama atazaliwaka, mimi jina yangu ndio ilikuwaka nani? Niko. Amen. Eske tunaweza mchapia Yesu Kristo makofi? Mbele baba yenu Yesu akawaambia, mbele ule baba yenu Abrahamu hawayamkonservare hata. Jina langu ndio ilikuwa nani? Jina langu ndio ilikuwa nani? Nani ule mwenye alitokeaka Musa na kumwambia jina yake? Bwana tubariki jioni ya leo. Amina. Nilitamani ni conclure hii somo ya leo kama siwezi kuwa témoin de Jehova, paske kama ungelisoma ukurasa moja Yohana 5:12, moja Yohana 5:12, hapa ndio nitaombea. Inasema hivi, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake, yaani Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima na milele. Haleluya! Nani ndio Mungu wa kweli na uzima na milele? Siwezi kuwa temwe. Kama na wao hawezi kuwa temwe, simama tuombe pamoja. Kama na wao hawezi kuwa temwe de Jehova wenye hawamjui, hawajui mimi kwa, simama tuombe pamoja. Na kama uko humu bado kuamini Yesu Kristo Mungu wa kweli na uzima na milele, basi nitakualika usikose kujiandikisha kisha ibada hii ufike utumikie Mungu wa kweli. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumetoa neno lako leo, tumeshuhudia matendo yako makubwa ya ajabu. Tunahitaji Bwana kila mtu ambaye amesikia neno lako, Bwana wa milele, wewe ambaye ni Mungu wa kweli, ambaye ulitoka mbinguni ukaja kuishi pamoja na sisi, tawala maisha yetu. Ubariki kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Kesho tuonanapo Bwana tena tusikie neno lako na tulichambwe, sababu kwa mwema. Hivi Mungu pewe sifa na uhimidiwe milele yote. Bariki kila mmoja wetu na kubariki neno lako ndani yetu, okoa mtu katikati yetu hapa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.